Nasinya butin, ampun peri apa? Coba penangan suaren ayo man, berbikin tinggi suaren. Coba bareng-bareng, kayak LD kita goyang kembali yo. Lalu beli baju arah setoke, selaku baturku cari melen. Woi, aku gelak dada rantap, ku pindah sambal colek.
lanjut pindah ke dong lain penangan bersuara mah berbeda tinggi suara adik saya